قال رسول الله عليه وسلم: الشهداء 5: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. متفق عليه. يتي الله سبحانه وتعالى تدل موندو دو سيني دو هاندو دو يتي دو ينتوريو جولو ان لا رمي محمد صلى الله عليه وسلم او مونو لي مدن سب يرمende yo juule sahaba ɓen fo o juula e dendanangal jokkuɓe diina kaɓe jokkuno kan yo Allah jokki kan diina o tabintina e hoore makka o ƴettitan kadi e nder makka. Allahumma amin. walli fiiɗon ɗo yo Allah yurmine yurminama o addi ngal dambugal ɗo ko ngal ɗo watti 235 ka dambuɗe bi deftere nden fuɗɗa jangede o wi'i ngal ɗo baabu dambugal yewtaygal bayani jama'ati min ash-shuhada'i ɓangingol dental jama bus yamɓe shahid fi thawabi al-akhirati ka baraji l'akhira ko ɓe yamɓe shahid ko ɓe yoɓoyteɓe joddi yamɓe shahid kono ka ñawoje aduna yughassaluna ɓe lootete wano mo yanira shahidi lootirte noon fure lootirte noon wa yusalla alayhim ɓe juulete kadi fureji maɓɓe ɗin juulete no fure mo yana shahidi juulirte noon bi khilafil gatili no luutodiri e waraɗo fi harbil kuffari ka gere heferɓe ɓe yando shahidu ɓente shahidul ma'araka ɓeɗo ka joddi ko joddi yamɓe shahid ɓe yoɓete kono e ñawoje ɗen ɓaawɓe maayugol ko ñawoje yimɓe maayirɓe ni ɓen ko ɗen ñawoje ɗon ɓe ƴettata ɗum waɗi kamɓe ɓe lootete fure maɓɓe on fewnete waɗe kasange ɓe juule ɓena ɓe ka ɓerɗe ɓe surroye wano yimɓe luttuɓen noon ɗum ɗon no serti e yanɗo shahidi hara ko ka gere hakkude mum e hefer ɓen piire julɓe hefer ɓe piire ha hefer ɓen wara ɗon julɗo on ɗon julɗo waraɗo ɗon on ɗon o lootatake taw o wattake kasange sifano mayɓe luttuɓe waɗirte kasange no conciɗi o wariraɗi e mum yo maydi e mum ɗin ɗon woni kasange makko hay o juulatake wuri wona ɓe ton ko surride noon ani ɗo no luutodiri ka golle adnaga ka ñawoje adnaga no luutodiri kono ka baraji lahara to ɓe fof ko baraji yamɓe shahid ɓen ɓe yoɓete kono si innama baraji yamɓe shahid ɗo ay sa wi militaire ɓorniɗo coñci militaire o naati ka kan o jogii finkari o wiyete ko militaire ka kono si ndarama hakkude maɓɓe toon taw wayno ɓurdi woɓɓe ko yamirteɓe woɓɓe ko yamiroɓe woɓɓe ko ayneteɓe woɓɓe ko aynoɓe woɓɓe ko gollinoɓe woɓɓe ko gollinteɓe ko noon kadi yangol shahidingol hakkude ɓe wonnege sifade mum ɗo e yando shahid tawa ko hefer ɓen tigi warimo aɓe fof ɓe kafi heɓay baraji ɗingoy kono ara no ɓurdi darajaji ɗin no ɓurdi toon o addi ɗo hadis oɗo hadis watti wulure 353 hadisaji ɗin mbi deftere nden fuɗɗa jangede o yittemo e Abu Hurayra radiyallahu anhu qala Abu Hurayra wi
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لدى أماكي الشهداء ينب شهيد بين 5 كوبي جو الشهيد نفيرتا توارها هون ودي شهيد نفيرتا سيديجو أنا شهيد نوي شهيد نوي شاهد ويام بشهيد بين 5 كوبي جو ونوني جوي ويأتي بيدك يام بشهيد المطعون تفادو يوا غدو تفامو لبي ما تفامو كافا تفرامو چونكوال ولوتا يدوم odo ko konta ko yando shahid do nonati do felliraado kadi balwal no kadi ko tufugol woni go wal mabtunu hebudo nyaw karedo buuti ha o lutti e mum o nonati e dum do mo ɗamol mum ɓuuti ha o lutti e muɗum no wawi natugol e mum organe ji vital wonɗi ka nder reedu ɗin si goɗɗum e muɗum nangama heɓi nawnare ɓuuti ha on tigi lutti e mum ɓernde nden ɓuuti ɓernde nden boni ko joppe ɗen ko ɓooƴe ɗen ko ɗamol ngol ɗum ɗo fof no wawi natugol ɓuutirni tun reedu ndu ɓuutini tun fabbi ɓuutini ha o lutti e mum ɗum ɗo fof ɗe nawnaje ɗo ɓayna on tigi faggitani hoore mum haray ko kontaɗo ko yando shahid so kanko noon defi hoore makko ɗum ɗon ko ñawore wonde goo wal garigu yooliɗo yo luttuɗo e ndiyam woni ko e maaje jana ɗen woni ko e caangol hay e koloyru tawina kanko tewi waɗi ɗum ko e hunde dagiide nde tawata riski ala e muɗum ha koko wowa waɗede wono yahi tun tawi balɗe ɗen ko ɗon woni ko ƴangal ngal taƴi ko pon on taƴi ko wawɗo fubbade o fubbi o e hano gotum goɗɗum ɓoggi ma goɗɗum haɓɓoymo ko andano fi muɗum ɗon ɗo fof haray o kontama ko o yooliɗo e koddori e Allah na kanko faggitani hoore makko oɗo ko yando shahid o sahibul hadmi e jon yirbugol mana maadi yanta e hoore on tigi maɗum hayre talloyo imo jooɗi ley o anda hayre talloyo tun yanta e makko ɓawi mo jooɗino e ley ko sakuji siman ko honɗum ko tawata o sikkanoka goɗɗum memmina tun yeƴa leydi ni mami goɗɗum memmino to tun ɗum yowta hoore makko yanta hoore makko e mana koko tiiɗi jogii doole yantugol e hoore goɗɗo o lutta e mum no e muɗum wano asoɓe gayɗe katkare ma asoɓe koloyji yaha ha luggoya leydi ndi yiwa yanta e hoore muɗum ono gasa wonno natora ɗon kadi wonɓe ɗaɓɓutude kanŋe ɗaɓɓutude jama e ɗaɓɓitoɓe piiji asoɓe lafa leydi ndi daɓɓito yanta e hoore muɗum si tawi ko piiji dagiɗi on tigi woni ɗaɓɓutugol toon wona ko harmi e kadi aada yara wonde ɗum noon daɓɓito naadugol hoore mum e risque Allah subahana taala wala tulgu bi aydikum ila tahalukati taw ƴettu juuɗe moɗen tigi naadon e halkare ɗum no fof no wawi naatugol e o mana ɗo woni nayo patron maɓɓe on ko oɗo wa shahidu fi sabilillah e yanɗo shahid fi ɓantugol laawol dina Allah oɗo woni
général on o ɗo jogi galo ɓurɗo mawnude on honno waɗi o yani shahid o wara ko sabu ɓantugol laawol diina Allah ngol ko gertagol fiino diina kan heɓira doole fiino diina kan fewjira koye ɗum o lutti oɗo tawi mo laɓɓini annuye o naafi mantegol naafi waccegol naafi ittugol mone na ko fi allahu oɗo ko yando shahidi oni patron maɓɓe on muttaba ko haɗa hadis on no fotta sellugol mum hadis heɗɗo ɗon on kanko watti wulure 354 wa anhu ittaman makko kanko abu hurayra fa radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lawɗo allah on maaki ma ta'udduna shuhada'a fikum ko homɓe woni ko lintoton yamɓe shahidi e mon ma onon ko honɗum lintoton wongol yangol shahidi e mon ɓay waddi ma on emo firta lonto wonde man ko hombo emo firta wonde ma ko honɗum setti hakkunde ko hombo e ko honɗum ko honɗum waɗata ha onon limon goɗɗo kontonmo ko yando shahid ma ko homɓe onon kontuɗon ko yamɓe shahid gaalu ɓenni ya rasulallah ko ayunulaɗo allah man qutila on waraɗo kala wo waraɗo fi sabilillahi fiyo laawol dina allah kam ɓanto fahuwa shahidum menen ka amen ga onno ko yando shahid ko on ɗon men konti yando shahid ga allaɗo maki awa ɓay ko noon inna shuhada ummati idan la qalil yamɓe shahid ka mofte an ɓen ɗo awa hiɓe fanɗi awa ɓe ɗuuɗa tawi ko waroyaɓe ka jihadi ɓen tun ko ɓen non tun onon anduɗon ko yamɓe shahid awa yamɓe shahid ka mofte an ɗo ko seeɗaɓe ni gaaluɓe inni faman ya rasulallah awa ko hombo kontite yando shahidi si tawi wona ɓen ɗon tun nenelaɗo gallaɗo maaki man qutila fi sabilillahi fa huwa shahidu kala wo waraɗo fi laawol diina allah kan no ɓantora on ko yando shahid woni go'o waman mata fi sabilillahi fa huwa shahid mo maayi kadi harana waraɗo mo maayi fi ɓantugol laawol diina allah on ko yando shahid no wawi yawɗo ka gere yawɗo ka jihad nawnare heɓamo toon tu o maaya harana o waraɗo waman mata e on maayuɗo fi ta'uni e nawnare hunnude ta'un ko épidémie ko nawnare arde wonde warde ha Ebola en wano covid en wano sifa wano ɗum ñabbeli goo no woni ko hendu no wondi e hendu goɗɗi no woni ka ndiyam ara tawa fayda gayna yimɓe wonɓe ɗon men fof mo hawrodiri ɗum kadi lutti e ɗum oɗo kadi ko yando shahid fa huwa shahidu oɗo ko yando shahid na noon tewiɗo waɗani ɗum hoore mum dey ɗum waɗi nelaɗo maki si a nani o ta'un nde nawnare taw ko nawnare raɓayde warayde warida jamawi a nani hinde e leydi ono o covid ardno ni tawi an leydi ka wonɗa ɗon nawnare nden hewtali ɗon ta immoɗon nde yaha e ndi leydi ka nawnare nden woni toon si tawi nden nawnare tawima e leydi kadi ɗo kadi muñu tawi a dogay immoɗa ɗon dogay na nawnare nden ala no ko kaari mi yahu toon no gasa a heɓino virus on doga yaada e makko saako yama toon waroya toon wona sabu kadi yimɓe goo maya toon o wi heddo ɗon ɗum wiyete ta'un o lutti e ɗum ɗo onno ko yando shahid wa man mata fil batni mo maayi fi reedu ɗo en sifino ke ɗum ɗo no naatori ɗo sonnajo luttuɗo e jibingol fa huwa shahid oɗo kadi ko yanɗo shahid wal gharigu yooliɗo on kadi shahidu on kadi ko yanɗo shahid
ɓeeɗo folla sallllahu alayhi wa sallam o lintiɓe ka joddi ko ɓe yamɓe shahid. rawahu muslim. hadis heɗɗo kanko watti wulure 355. wan abdillah bin amir bin al-as radiyallahu anhuma ittama e oɗo qala o wi qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam laɗo allah on maaki man qutila kala wo waraɗo duna maalihi gaye jawdi makko ndin waraɗo fi defandugol jawdi mum ndin e goɗɗo no ari no haɓɓiti ƴetta jawdi makko ndin ndi fuu mari o darti o wakkili piiri ha kanko toñaɗon o lutti e mum aɗo maki fa wo shahidu oɗo ko yando shahid. muttafaqun alayhi. hadis heɗɗo o kanko watti wulure 356. wa an abil awar ittama e abul awar ko ɗokko. abul awar ben ɗokko ma no jamme tun ni ɓe wiya goɗɗo ko ɗokko ta wona o ɗokko few. inde makko nden ko sa'id ibn zayd ibn amr ibn nufail. sa'id ibn zayd nden andi oɗo ko ahadul mubashirina bil janna, ko goto eɓe nelaɗo weltiniri wonde naata e aljanna tawi hiɓe wuuri. inde makko nden ko sa'id, ben makko ko zayd wiyete, soro makko ko amru wiyete, ben soro makko ko nufail wiyete. oɗo no fottoyi e omar ibn khattab radiallahu taala anhu ka nufail ɗo. ahadul asharati almashhudi lahum biljanna, goto e sappoɓe welti seedanaɓe aljanna ɓen radiallahu anhu. qala o wi kanko sa'id ibn zaydin sami'tu rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam yaqul, minaninulaɗo allah on no maaka man qutila duna malihi fa huwa shahidun, mo warama gaye jawdi mum ndin haray ko yanɗo shahid. mo warama tawino defandude fi jawdi mum ndin wotandi perdu, wotandi jatte, tandi wujje, mo gerdama e mum ha o lutti e mum kanko oɗo ko yanɗo shahid. wa man qutila duna damihi fa huwa shahidun, mo warama gaye wonki mum ki ƴiƴam mum ɗan, goɗɗo ari haɓɓitike wara e mo tum, o gertike o defandi hoore makko fi wota o oya barmi mo ma fi wota o warmo, kono o hippaani o lutti e mum, on ko yanɗo shahid. wa man qutila duna dinihi fa huwa shahidun, mo warama gaye diina mum kan haray ko yanɗo shahid. goɗɗo haɓɓitike bonnayi diina makko kam few, itta mo e diina selluka kam watta mo kefeero, o gerdi e mu e makkole ha o lutti e ɗum, oɗo kadi ko yanɗo shahid. wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahidun, mo warama gaye ɓeygure mum nden goɗɗo ari haɓɓiti yana e ɓeygu makko, wargol mo zina ma wargol mo, violugol bandirawo makko ma yumma makko ma ɓeygu makko ma ɓiɗɗo makko debbo, o dartike o gerdi e on kono kanko o lutti e muɗum, oɗo kadi ko yanɗo shahid. rawahu abu daud wa tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. o wi hadis o moƴƴi himo selli. cheikh albani maki ka sahihul jami hadis on ko selluɗo. hadis sakkitiɗo on ka dambugal ɗo kanko watti wulure 357. wa an abi hurairata radiyallahu anhu ittama abu hurayra yo allah weltanomo gala o maaki jaa rajulu gorko go arino ila rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam kanulaɗo allah o ari ha o tawinelaɗo fagala o wi kanko arɗo ya rasulallah ko an yunulaɗo allah on ara ayta ndaari ene a yi'i hollin andinan in jaa rajulun si gorko ari yuridu akhda malihi mo faala ƴettugol jawdi an ndin hewore doole ndaari ɗo joni hara goɗɗo ar o ndaari ɗo ko andinan ko hollan ko honɗum woni feere ma e mum, honɗum woni ñaawore. si goɗɗo ari no faala ƴettugol jawdi an ndin e hoore doole
ko ɗum mi watta qala nelaɗo maaki fala tu'tihi malaka ta jonnumo jawdi ma ndin de ta jonnumo occasion ngo ƴetta jawdi ma ndin wakkilo defandu jawdi ma ndin qala gorko o wi arayta in qatalani ene ndaariɗo kadi awa hollin si tawi noon o haɓilan e hoore ɗum o nangilan fii piiro ɓiyo men wartindir fii jawdi an ndin qalaɗo maaki qatilu an kadi haɓude e makko an kadi wartindir e makko wakkilo tawi ɗum mimi hakkilima e Allah ñobba juuɗe fanka si ɗamari ko yettora an kadi wakkilo qala o wi arayta in qatalani joni daari ko honno wiiɗa noon si tawi ko kanko warinmi min gerdi haa kono mi hippaali min o warilan ɓuri mi aala qala laaɗo maaki fa anta shahidum an a woni yanɗo shahid mana wa qutila duna maalihi o warama imo defandude jawdi makko ndin an a woni yanɗo shahid qala o wi kadi fayin o landi arayta in qataltuhu a yii kadi joni ndaari hara joni ko min noon warimo min kadi o ari o haɓɓiti ko ƴetta jawdi anndi e hoore dole min nanguri o tawi mo wakkili ko piiro mo jogi aala ko couperde ruttujo ko bandi min gerdi ha Allah wallilan e hoore makko mi warimo hare ko on woni ñaawre an nden kontama warɗo wonki qala laaɗo maaki huwa finnar kanko haray ko ka yiite o woni ko waɗi o wara e hoore himo tooñude kanko faggitani hoore makko mayde nden ɓay so jooɗino o yahanano jawdi goɗɗo mayde nden tawatanomo ɗon tawa ko on sabu ɗon mayde nden no wawno tawde mo ɗon kono ko sabu goɗɗo go si balɗe lanni on tigi ma yey ɗum ɗo fof ko yo on tigi arɗo no haɓɓiti yanayi e jawdi makko ndi ma e wonki makko ki ma e ɓeygure makko nden ma e diina makko kan ɗum ɗo fof yo eto o dandira hoore makko o dandira jawdi makko ndin o dandira ɓeygure makko nden ko ɓuri fandude kon taw harana ittugol wonki ittugol wonki ka Allah ɗum na hunde sama kalade hunde mawde kala ko andi himo wawi sakkorde oya hara ko oya faala kon heɓali ko hendago jawdi makko ndin ma ɗum barmingol mo ma wargol mo ma yanugol e ɓeygu makko mo wawi wadde ɗum kono hara o ittali wonki o yaki o waɗa ɗum so tawi o yano armi tawi joni no gas o bugi ka hayre o tappimo tun o yaha o anda e joni goɗɗo no ga o doga o bugo mo hayre o fiɗa mo hayre o yadoga so andi ko fellugol dow so felli dow o ya andi bandir nun andi ni he andi wonɗo ga on ko armiɗo no gasa ko min o fellata joni abbo yo giɗo o doga o yaha to o fellumo kanko yo fellu dow to felli dow tun o yaha kañ kadi ɗaɓɓiti ka wone fellude ɗon kañum kadi felliri ɗon o andi oɗo no hebli so heɓi feere fellugol mo e teral makko ka tawata joɗɗinaymo ta o wawata wadde hay hunde hande kadi kono ittata wonkiki fellugol mo ka koyɗe to fellumo ka koyɗe oya o wawamo kono hara wonkiki iwaadi ko si ɗum ɗon fof ronki si o fellamo ko tawata ɗon hara ɗum waray bi mana wargol ngol ko ɗum woni dernier solution o ko sawi solution o wo ko ɗum ɗon tun so o warali mo pellet oɗa kan waraymo felli ka koyɗe oya ƴuɓi ɗon ƴetti finkanni ngo fellimo kadi o wo kono o woppimo o andi oɗo ko wonki makko kin tigi arani ɗo emo wawi fellude mo ka o tawata ɗo o daɗaymo
woni l'islam waɗiri tadarruji yarugol doyi fi defandugol hoore mum hara a caali tooñe ɗen tabita e hoore muɗum ma goɗɗo ara ƴetta jawdi makko ndin e hoore ni nala ni kono woto o fuɗɗor ko sakkitorte kon wona ko sakkitorte kon fuɗɗorte o hadis ɗo rawahu muslim ko filli hadis on ko imam muslim en toriki allah subahana taala yo allah hisin en allah faamin en dina kam faamu selluɗo o arsi kaen kadi gollitirgol ko wonɗen e faamude kon o jaɓanan kadi golle ko wonɗen e gollude kon o hisina en enen e ɓeygure meɗen e jawle meɗen e wonkiji men e dina men kam fou o danda en guere ka leydi meɗen o waɗa en moƴƴuɓe harana en toñoɓe few o danda en kadi toñede wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyihi al amin. Alaikum salam. Ala ɓeɗo landi joni wono yahoɓe Europe yoolo yo ka ndiyam ko Allah andi ñawore maɓɓe wona ko rerɗina few kala ko tawata riski molanaɗo e muɗum yimɓe buyno luttude e muɗum mo ukkike ɗon o luttoyi ton ko Allah andi ñaworde en haccil ɗum ko Allah en wiyata ko wartiɗo kono kar hankadi wiyeten himo jogii baraji yanɗo shahid waɗi l'islamu on no tongani neɗɗo on natugo riskiji hulɓiniɗi ko tawata wonkiji no lutta e muɗum Allah subhanahu wa taala wi wala tulqu bi aydikum ila tahalukati taw unto ukku wonkiji mon ɗin e halkare renugol wonki kin ɗum ɗon ko no jogii priorité wallahu alam. Naam Cheikh Coulibaly. Mana wano wiye wano 50 ma sandis wadi wa famne be fetti di ko be dipile be jassode do dum won to ley dum jaare wi iwi do ari nyokimo wa fekkere makko o wi do dum har wala wa ta itude dum do dum waya fokki dum argol walla mo leydi ndi kadi tippi moƴƴa yehi haa ɓe kongo woni ɗon waya ɗumte ɓay ɗum jani ko sifani neluɓe ɓen arde eti haa ma yehi haa wasiɓa ɗo wondi jikko ɗum yaari noon wakiila waɗi on ser wa e jikki ya e on ma ko ɗum ɗum ɗiɗi ɓadi e ron ɓe tori etorde e ron ɓe acci hawa ñamdu ɓe weeti e ɗum kadi yehi hawa e on leya fewno ka ɗum a yimmu oya e nder forsugol maɓɓe ɗum suka gonnoɗo moye wallitaade on ɗon seliɗa waɗi biiji wo ko noon wooɓina ɓe ɗum waɗi biiji haraɓe won waɗi hatta hara wulata ko deesi wi abdoyey himmo makko on ta oya maayi ɗum ɓe haraymo anndi oya maayi ko jikko wolani ɓe wonti men o jippi o yehi haa waɗi hoosi haa ɓe oya o inni ɗowɗe ɗen jiɗiimo ɗum jaare jippi jaare jippi on ɗon kadi ko raɓɓi on on ɗon kadi woni hankadi ɓe noddi faaɓe laamu waɗi e ron yehi
ñaan kana joni am ko ñaan ko janam be ko ari wi juule be do duwande do mana ko ci duro nel no ko imam ay ko ni defni ani wani ni hani so de do ta when many like to add seven apple have gasi ara sifa en nani sifa on no juuti ko nyaawore sakkitina nden ko be fof ko be juula donnu oda ani ka ahlu sunna wal jamaa fi goddo maayi e nder bakkatuji njani din no odo ni ko maayi do nder bakkatuji njani din si tawi ko gonga o yaw o jetto e dorog fi yo hebu cuucal o waawa jawnde oya ko harmi be wi al-ghaya la tubarriru al-wasila aw al-ghaya la tubarriru al-wasila fi joni lam fala wadde ko moƴƴi wonawi mi jaabo ko boni kon fi yo mi hewto e kam moƴƴi don odo o wadi o harmi o lutti e bakkatu njano no hulbini ha ta Allah sunnoymo kono non don wonde Allah sunnoyaymo naado e mo yita non ko juude Allah woni ala sunna wal jamaa be yula e on tiki sifika ko ne baali darsu meden wonde debbo joni wadi zina yetti reedu e mudu o lutti e ndur reedu o lotete wade kasange o juule o accide Allah subhanahu wa ta'ala wartido fayda odo ko konti wartido e hoore wartagol makko ngol ko harmi o jetti fo mum ahlu sunna wal jamaa kambe be juulaymo woni karama ko be go imam malik be maki kambe mo lutti e bakkatu njano yimbe wiyetebe no buri moƴƴude ben yaakorabe ben don wota be juulu kambo kadi o wiira dum wasara no harmi ben no juulugol mo be woliri dum ko fi hulbingol yaggingol luttube sinnama he dara karama ko be keldu ben foppo mi yaali be do ay goto mawbe gori ben foppo ay goto yaaka do fayda ko yaado ko tawa do ko yettisobe tum ari do juuli do dum antinni o andi dum hulbinay luttube no he terde ndu nani andi jaka dum moƴƴa kono ko hanuno kon ko yobe juule don kala ani surrado tawi juulaka o do be do woni konti ko surrabe be juulaka kala surrado mo juulaka ko juule ka kabru makko don kono nela sallallahu alaihi wasallam gerduno wori hay o sonnajo fitteno do su juulide nden on bi kala sahaba be juulimo kono bayre o inni awas o ndaro yummiraɓe jemma o yiɓe to tajaniɓe woni si goɗɗum waɗi andinela goɗɗum waɗi tawi ko jemma ɓe noyi woɓɓe noyi koye gaylula fewno gallaɗo fowti ɓeni noon tawi nderan so nelan sabu ɗum ɗo ma enen ɗumanen ɗon ɗo ɗum ɓe taɓan o lootano o waɗa kono wona fewno nelaɗo si tawi ko woɓɓe go waɗi ɗum nelaɗo ɗon nelaɗo waɗali fayda yimɓe waɗay wastayi waɗaka nelaɗo ɗon joni nelaɗo tawaka juulugol mum ɗum namere ɗaɗo maki bimbi ko konno way yummiraɓe kono ɓe fatinoke konno waɗɗo men tawon tum ta men deran zone fi ɗum men naɓi men surroyi ene wiyetanoke yo andina wallahi ko sabu tum men falaka on dérangegol men falaka on soñjugol sabu ɗum ɗo mbawi meɗen gayna non ɗo woni dulluni ala gabriha holle la gabru makko o yimmi o yehi dari ka gabru makko ɗon ɓe woni safuji ɓa o juulimo ɗon jangaray ɓenno ko kanko nel ɗon waɗu faljere ko ɓe hanaɓe juulede ɓe accide ɗon yo Allah yeeso ɗon wa billahi tawfiq
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Joni do enfermi do woni kala won